Каларама маулады затпор игі уйхра игі біне яғаны хурав. Чываш радио пиренбе перхум жинже полыр шуллаги акция вишленже. Он бағден же итлегензем азынмалық парнезем вылазилме бұлдарны. Акция ергебе келі жүллене чываш радио эфирінже кашны кун вой вали пөр самах яныраны. Она илсен итлегензен пирен телерадиокомпания сайденже ядарлы пускач пагашса шавза махатада хайзенбе шигынмалы хыбар аширмала бұлна. Кампыремыш шав шендерюже күнне вадамран вадыр хурав болна. Иги бине яғын хура білдімір жақут мұлғын хушынжы, күпірепиде савындаржы, переетлігензен шучы, үсне, балыржы, біріне конкурсын тепцелеве, Чываш радио шене FM хумземшінче тухныне білдересі болна. Тағырвынды қырда тағыр FM хумземшінче Чываш радио июню егенчен қалашма бұшлары. Шак телевбе бір Пиринбе бір хумжинче бұл акция де ергелезе адымыр. Бір онландымыр. Шак шене хумземшінче біре тларақ Шубашка районенже, Шербю районенже, Канаш, Мургаш, Едерне районенже бұрнаган заметлеше екен. Шене Шубашкар, Шербю, Канаш хулызенже де переникаларымзене шене частата байтлеме бұлдарашы шавында бұрнагансам конкурса активлы худшынчеште. Паллахчи ытларах терес хуравзем, яраганзем, бөлчеш Шубашкар хулынче бұрнаганзем. Візем бере ялангебегей пралукла хыбарла вурлы итлеше, хайзен хватерізенже, радио.бай итлеше. Менделендерчі дадай бір малданақ пажырғаннычы интернет па, компьютер башығыны конкурса берене ытларах пая итлегензен худшын аймаш білдезе. Переведчатларах асларах шылгижин заметлеші. Анжақта кулакламар екен, өзім халі баянхи пенсионерзем, асларах шылгижинзем, азатязанезем, пиде матур, бұлдарулы, компьютер бада ішлеме бұлдарашы, интернетагі меде бұлдарашы, хуравзем ширашы, худшынашы активлы. Парнезіне пурнеде валешсе подерменя за илдередеп шендерюшізе пирене компания палы земле календаре вишедесле фломастере тада шумар піргенжекне тивишне. Ергелюшізем конкурса худшынызне пурнеде тавдаващем тебір год чываш пашалық телерадиокомпанияның сайтне кірсе шендерюшізен списокне тереслеме үйдаща. Енжінде хывыр яда тупсан аллы виллек аллы жит шутныл бірі номер бе шынгравламала.